Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Raspoloženje predsjednika Amerike se pogoršalo čim je ušao u svoj klub samo za članove Mar-a-Lago 3 dana prije Božića, saopštilo je više izvora. Promjene u njegovom privatnom boravku, od kojih je mnogi nadgledala njegova supruga, prva dama Melania Trump, nisu se dopadali predsjedniku i on je poludeo zbog toga. Nekoliko nedelja tokom radova obnove preuzete kako bi se prostor od 3000 kvadratnih metara osjećao većim i lepšim u pripremi za život Trumpova posle Bijele kuće, prema njegove reakcije nisu dobile Trumpovo odobrenje. Trump je bio nezadovoljan i drugim renoviranjima na imanju, rekao je izvor, a ne samo u životnom prostoru. Nije bio zadovoljan sa tim, rekao je izvor, koji je primetio nekoliko glasnih, jednostranih razgovora sa upravom kluba, koji su gotovo odmah usledili. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev CNN za komentara. Melania Trump i njen dekorater enterijera odabrali su mnogi detalje o renoviranju, međutim, ne osoblje Mar-a-Lago, što je Trump dobro znao. Ovo nije prvi put da se lični ukus predsjednika sukobljava sa ukusom njegove supruge.